Me bia dagbe na amesia me le agbenke fe ya valaji. Nous souhaitons me dire maga fiano cho B network mo. Yenye cryptocurrency e goma yebe cryptocurrency a. Elle nko ho le vedome, le nko ho le heya me pa siakpa ve vieto he Donald Trump vazu $10 le America gbeji. Na kponi le jojo le heya me fifilala ame honko yonye heya me $10 we o le cryptocurrency value wu ale mi ame ibo mi le cryptocurrency value me fi anu cho Novotech mu le fedo me vai yiwe be fifila me va tasi no fa fi achon ego menye be Novotech to over dasim le mian le jidudu yi no America beji vai le femao me hafe Donald Trump va ziji yiwe me va tasi investment akoga ko dena de me va tasi no ma fa fia nu mi va le fa fia zon e ya nye program abe project we le kpode me Pi network le kpode me le moyone B network le kpode me Interlink project enu ma o ya me va le no fia chon fifi la fa yo mi le sesera amo le dowo le site memele aha iwebe mi ana pa video se ta mi chokem. Okay, maiji B network e me ko ne le popo le moji fifula de meje do wo chun efiwa menne alo efiwa me atonye ya heme le B network mining fifila B network yede asime ele moji yede asime me podo asiemo e gomenye be mi le jajira do wo pe susube mi agede asime ele mesenama asime waide zide kaya mi la si ziji nkekere kame mi aziji le nkekere kame zide ka e ya ema mete unpo alafa adre blane vo adekple ene e ya mete unpo ne onye do list aloko eko dade asiji mi ame yo mi le cryptocurrency mi anya gane na yigede kutoku menam Pi network me ko fia no vai nyeme to fia no yijia o wa me ko fia no vai ego menyebe nene matututu ya Pi network yezo Pi network pe velia e anye B network e velia B network de elega wo chogome jeje vo mekpo da edokuje asimel enuma ya me di me matwa wontone me fiana de yide YouTube alo TikTok na vai bia sebede ni kojo le fafia ni kwesi le fafia de ma vai kanu ma soro le cryptocurrency me millionaire ebe do your own cryptocurrency research alo do your own research over research na wore e ya nyema me call ofia B network etrozugavo ekpo a ameyo le mine wo plimde advert video yakoma wo ekemo wa ava am agbososo alo bi fa agbososo ava pede unye pe susube matwa mine cryptocurrency ya advert ne pofifila ole wowo no nya wo efokola ame enelia ava pede unye alo bi enelia anyi enelia ava pede unye pe susube nyebe gare ni wa jideji efeka ole hehenam advert amo mega le TV bono phone jira mi le no pole ta egayo hena TV to alo tele to efeyo meva yide o tasi efema hehe o ko gama kon na B company ta B company de anam kakere ta ne me po advert ya vore ni wa wonyebe wanam egafa kakere sigbe ya mi ko le ga po le computer GM sigbe ya mi ko le ga po le ya be phone GM tane advert ya voko nyebe commission ava zi deka chimatoe nanama ya no le eji vivivo le cryptocurrency pa jema o le yobe blockchain amedo le yobe web3 ade pe dema me call ofia
ne advert ya wo vore ni yo ajo enyebe eganye agede kutukume nam novilon cryptocurrency Donald Trump ho vale ebe ya wo America cryptocurrency pe hega me pe gano fe fifi la bi de ni me di me ma fia wenyebe o ewu che na te wa no dole wo phone ji wo email to wo phone number ekpa nyepe efe yo he nam de ya nyema ta fifi la amewa me ne e ya le do wona be me po advert ta wa hefe ya nam le gapopo blave von nemebe simple and short o ma vai bia me de ga hapo anawo awo business ya me le wo bi ni yo ne po point yo me ko fifi la de e ya da si me ta ejebe wo che na gede me ale na wa gede me ya nyema na ofia e wo pe email be wo phone number ekpan ne ga me va de ahia be na za wo Ghana passport alo wo Togo ID card na ko verify be a mentonto ele dowo menye robot yo ekemanuka o che na ho egaya adekutukume simple and short o cho dex cover nye hihiame pe cryptocurrency jirafe ko dade app ya je gomenye development ngogbe dede ya me le didi na cryptocurrency pe amegbeto fe un didi alo didi no nota e gafe ngogbe dede ta fifi la na me ma choga cho le ya me alo ma choga cho Ghana cho Togo cho Benin me dahome ko ide America re gapopo de ka ma deu ma dobe adapapopo de ka ma tuma cho million no cho Ghana me cho do da me de America sigbe ke America cho million na rewe cho America cho do down ma va webe ma ide bank ma va itode kiume bank to wan onye bia be nu kata me dibe ma koga e ga cho do da me le yovode America ene ko nu kata ne le ga ya ho ba bia do we ma fifila de dex yona fifila re e anyema blockchain pa account ema e anyema mi call ofia cryptocurrency yo le blockchain ya di fifila e go me be app ya le chichide e anyema ne le popo le moji me ko me de fia we na mi jo le fumade mi de dex à maison blockchain e jema cryptocurrency do le ko o le o pack vi ne gede Binance fifila la amusubo akpena de we fifila mi ide dex e ma ne le popo e po dex e go me be cryptocurrency yo le dex ajide ma ti wa cho bi wallet ati wa flewe wa no nyefe wallet mi ele po dex pe go gbe chande me no ji o consider ya me ya ko dex e cover pede mu ta fifila mi le blockchain po le B network ji fifila mi le dex po le block technology ji yiwebe web3 ale ngo gbe denami dagbe ya me le dibia bia na me sia me le veme agbe yare B network nyemi nyane ne wa hena mewo vonyabe amu bo akpe na de pogbe egome nyebe ame plom de B network mere million wa menyi e ya elesi me po ame do cho million de kawe Nigeria nchu video million de kawe ame bubu million akpe na de enya akpe nuka akpe wa me nene adren ya ko la sinye voimo million wa e ya la me aussi akpe adre hafi ma va ikpo million ke ma me yenu vi o dakpe ha me bia na me sia me mi di be mi en gogbe le femere na enya mo no de cho va moji na me de chene va soro le gbowe na nya se vivi na mewe kodi na ko wo alo na ko o chi na ko gede mi ape ha bobo me bi pe ha bobo me re e ya anya ma ne popo le moji ele very easy me ponu didi gafo minute ewo ya ko mehia be ma ko pere amede ta e ya anya ma me bosasagbe mega ngo be me blog da ne po video vore me pa mede mega ngo bo subscribe mega ngo bo amede anya na de chon le Ghana me le Togo me le da home be susu be mi apete mi achi mi akon ngogbe de na mi anowe me bia da gbe na me sio me mi anaka me no vi lo we